Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз жигиттери сиздерге Москва Казакстан каттамында арзан баадагы салону жумшак телевизор, Wi-Fi бар автоунааларды сунуштайт. Тажрыйбалуу айдоочулар сиздерге жакшы шарт түзүүгө, ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эскертүү: унаанын салонун толтурсаңыз, сиз акысыз барып келесиз. Байланыш телефондору 8 926 383 97 97. Жолуңуз чыдыр болсун. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hacı. Asır namazının, şam namazının arası inşallah ağız aşırı az kaldı. Kılay kalasa. Müslümanlar. Kaç жасауда қазір ауылдың саудасынан қараңыздар. Машалла. Анасын арқалап алып. الله يرضى عليك يا ابني معلش. الله أكبر. الله أكبر. معلش يا ابني. ما شاء الله. خليك يا حاج. الله أكبر. أنا مش أنا خايفة معلش عشان خليك أنت صايم يا أخوي حرام مالكش دعوة. أهي جنة إن شاء الله. يا رب. ما شاء الله. خليك يا حاج. تقبل الله. Anasın. ما شاء الله. يا الله. يا ابني. Осындай ұрпақтар нәсіп етті бізге. Алла осындай ұрпақтар нәсіп етті. Анасын арқалап қауып ететін сізге ұрпақтар нәсіп етті. Алхамдулилля, осындай ұрпақтар нәсіп етсін Алла Тағала бізге. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, кыргыз жигиттери сиздерге Москва Казакстан каттамында арзан баадагы салону жумшак телевизор, Wi-Fi бар автоунааларды сунуштайт. Тажрыйбалуу айдоочулар сиздерге жакшы шарт түзүүгө, ар кандай кырдаалда жардам берүүгө даяр. Эскертүү: унаанын салонун толтурсаңыз, сиз акысыз барып келесиз. Байланыш телефондору 8 926 383 97 97. Жолуңуз чыдыр болсун.